you know, on a permission one rule, a year one renew one rule. But the stadium was a fine man book and the intelligence. I just and some nominum pa. So me could petition. I got half bottle can. I mean, fact, we just numero rose. Yeah, na me a wo hwe me a ma me ba pa ni ho na masan wo ono achi ni amisan hia no so obeboa me so no kra de no ye west you aye west in fact e ma me bre yiye sanye mo fra na anka me nya akonya na anka me ko today we dey the street talk we dey ask people the thing wey they do for them life wey they regret say they do that thing you understand or the things wey they do they still they do wey they get at them go show but they no fit show so make we hit the street. Yeah, so you hear bro, you see bisa na waya onya nka wan ya na se ne ogusu ya onya obejai. Oh, who's a young girl at first? No street in the Sonia, ba. Na me she, me no me son, me no me a different trauma. About that because of that for friends, me foot in my tent. You see, I me she, me no more saba. Me yana kabajai. But so bit me aja. We see what you here. We your mindset ni ready. Bit me aja na. But for now, me be my year do me to be jai. I want to be jai. So wait to me. I watch I so be jai. Want to me. My try because who say the way me drink ya there no. Who say na me she about me forgetting nyama bi. If you want, me got me jai she ni se see ah. Ebia what you say? See me say I drink ni how for my life. Me say ma o ehye ni sa ni ma. Yeah, any man me she say because me she me drink no. But me she people say if they hear me drink homo. Okay, say me fan say won she ya. Eba utrim ba wo see na drink no kwa. Say yatiti wani so ebesan ba bi. Best I went to answer no say me study kakra bu. Say na be how like me sure be a 30 years. Inti we 30 40 na be a how. But me try say me jaba me bon for say me yeah, sure. But one thing I'm saying in life say person uye bibi na person uja ya. E wo say wo pe bibi places are there no. So what you say? Like e bia wo person wo shi we na nka time a wo feel say obesha no say time a wo dey no betimi replace by shi na obesha betimi replace bibi with that there no. But say we bibi like we aduma bi. Yes, I'm sure from my work. Na time I start smoking, you know, on a permission one rule, a year one renew one rule. But the stadium was a fine man book and the intelligence no bia me shame music and one na and na me sure dey ashi what about say bia me nya one rule bia letting me say bia 2 days we have budget for na me dey rounds and getting but also try now you have to send am kind you have to try now unya bibi to place the action the moment person wo do no betimi happy bibi aye say na ya wa dwuma fi sa ne man so see the man say me to ya action say me sunu adwuma and then na me say me to ma action kaka because say ko adwuma dwe no ma dwe nye hye ho adwe no mtino me ko so sunu adwuma na me forget na me sure say me jai me to me jai because me na be dey wushi mu mtino me ana o say me to put bibi na me to me jai won say dey I was try na ujai na chale we dey fine ya that's it. Alright, nti ehu ye momi wo ha nia asi wona brabo mu a onya ka obesesa no mrekọ achi obetimi asesa no nti momi boyemu me gwacho minya boy bi a me ne neti area ba ko na me se obi o me ne neti area ba ko de me ware no ba itire me hu ye no akọ ware obi fro ade dent na obi a woni neti area ba ko a me se me ebu ana me mame ayiye me ana mame ama me crown bi na oho no we hu okay nti me meti ase na won pese bi a niema na say bibi eye num guaso pese bi a boy ne be hu okay but oni to ba na wa ware da kra se ne ba kra wo school mu a ss wa nti unya mbre be kwa chi na ka wa sansa oh eso mo fie okay ti se mri ko echi pa dia kasadu na wa esi oh anka mesa no kra da okay ya da si o bi fufuru bi wa o ma unya ka ba esa na se we ya ana bi enu bi bibi de bi wo ho pa bibi so ye dem bi ti se de American bibi ti se police soldier manage ho pa nti se meko na chi bi mu a aka mesa de me ho akwakoshi na dis na we young one fan one shi ma so da time e ba wa adwum no fan one shi na misuro usuro se de so bi free mu a maybe ana mete no na ka ta ibo amanfo pa police for na yo mbe form nti na I thought say ebu o ha me de me hu kwahye mu a ebu a me na me ba be fa nti na me nim emu sa okay nti etire na me wo na chese me nyi education so enye all that
Ati anyway me sorry. But the way our phone experience we maybe on ba and answer more bass go bit me actually sure. Me prepare. Me ba girl back. Me premise ombre ne ho ase. E ma me na irade boa. Onko bi ma me. Me kumba be ma back so irade adom. Wako police ba me dey soldier na me pe. Oh, okay. Alright. It's me ba girl. Me so onko bi ma me pa. And that me so sad dey man e bi mbra me fie. Yeah, that's mommy. Alright, guys. So young sister we were how so life experience kakra. Why you in onya anka emre kwachi a obesisa no. Ombo yemu na yin so into your info. Yo, miniamba. Where's that start den kakra anya? Oh, okay. Miniamba. Miniamba ma. Nyame ka ne say abrabọ ne de efumso bebre na ya ayeye ewo abrabọ mu. Na me makoye obayi. Nyame ka ne say nyame mafam me enne me bre ne say na abusua me fimu no ebi nnim. Eye poor family. Mantena ma me nche mantena papa chenkofo nsem na metena tena ya. Desa ne say bi ni fie ni say ya na ye ma no ye de kom ne amani hunu ne oja ene abrabọ mu asetena na ebo say ye nya no ekode ye ho kwohye mi say mi de ho kwohye be ma bi nsem a na ma enne say sampra na me kwotwen sanka wo mmemu a awa ma aka ne made me ho isa say na nka me ko school aka anya hwekura me fa nkrofo nsem no medi ye adwuma kakra na ye school amako ye adwuma sua na nka mesua ne ntantam so na made me ho Usi so na waso ye den kakra na say oh maso nya din but isa ne say metumi tena se be 5 6 7 years kana me hu me ma me da what you say me papa so ono na anware nti ya say abusua no me kodi amanfo say wa wo hwese na situation ne tia maso nya din me hu nya ahomete but na me brebo nkrofo nsem ekom nti e ma me di kom ne isa unhia bibia unya nti na ma wo di obi achi na so na obi ko twem na because that time me kai say me we JSS pra me tena fie be 3 years me twa ne wo sanka me ko nti me anya Asamoah nti no ikodi be ma bi chi na ene awo ko ba mu no afi be ma no so amfi me bebreye na me a wo hwe me a ma me papa ani ho na masan wo ono achi ni me san hia no so obeboa me so no kra de no ye west you aye west nti in fact e ma me bre yiye Saye mo frana anka minya akonya na anka meko school edu mre bi no ebenye opportunities nkete na anka wo anka meko school back mo frana nti mentumi anko emre bi du yi adwuma sua mo frana nti na mentumi sua until se me mia mani ye din bi je nkofo adwuma sa me si no me sua adwuma apo mo se me force ya na me frɛ bre de ma bre as a single parent na wo sua adwuma wo hwɛ nkwala edin e ma de bia no wo afefo ko anim eja wo na waka echi ti na meka che ni nuanom se no matter how the situation it is mo ye ni yetim na ye mpe ye daache because wo pe wo daache mo wie no chi na bi no sua be ma na owo mo de be boa wo wa mo wo pra wo tumi hwe wo fi no ho because ata no wo nya ba bia wo do wo beti a wo beti nya to wo o ti ni nuanom ma Mama wontie nyame kwen na ayefa ntu yetim sabrabo no edwene eye nne nya obedi ba to chino bi ni ede achi no efo ye ne sa na mo ye nyina ti bi na mai wa aba oma mo na social media so oma ye fi bebe na mo ho omo fa ni otutu na edwuma ye na gina wona so na wo gina wona so na wo de ho a be na no kura be ma ko no o ba kura na wo de ho na wo je edwuma no obesere obesere o ti ni ya obakabasa nti akra no so meta ache ni anu me na iwa no why mo me da se nti esi anu na iwa dom o to bread wa anu ma na se mi ko si adwuma nyame adom me ya madwuma me mano so me nyame adom wo nyina so secondary school so me do to single parents no me bre but esi anu single parents no ga so ba o be pina ma no na Pipa, so you can your papa or your responsible manner. I want you to walk the wa badaye. I want to ma or no sabe mano and a worry. Because me say we ba better to me and wa better to me ma. from the grimo da My friend brother, my friend. nti esi anu so wo akua pem dawu ana ha ya biu You were higher every one that we face. nti bi o se o be tu bread ni bi no de no program dia na se a but no number tu da na de bi dia wa Oh yeah, me your orders.
pastries ni nyinaa meat pie donut na cake me ye ni na brodo no fi no sugar no tea bread no wheat bread no butter wo pese wo ba mejo apprentice mejo wo pese nso wo betu koton a me number is 0248 20 1778 your friend Eric here and ase Mami Joyce. Mo ta tell that say. Right. Yeah, so we get one a copy for here. Now why wonya nka wanye sadia na yen so ya hwe ne de tu yon fu nti copy patcho den na we o young age na se den na why wa brebo ma wo hwa ambo a. Ahịasịa no ensanum na menum pa temi kuta petition akọtọ half bottle kra na me mfa gwi glass mi menum no rose akeke ti efe ni wi ma fe ewiki me Ti ono start ono una wo de wo hwe ma se den na ma wo de wo hwe insanum se akono akono. amamfo no mana me say me ko se me ko numbi Is a influence from friends and I say bisa. from friends It is ya no wo jai. o ze me jai kura entirely ti mama ye free It's ba wo ye wo che say e ma wo ye weak. ni week Ti obi ya bi a o ye bi no hwe ne hu ye na e be tia weak no. e be to week Yeah, that's be mo ya heart attack so na o lunch nya say stomach say wo nsu nyina all right. Yeah, that's about the it. bible kura say ensa no e ka te say owo Okay. nti e wo bori wo a wo nim say be say o jai Yeah, that's it. Yeah.